Manipuri hojik oirakliba COVID-19 gi fibam asi yamna mipainingai oire. Hayengdagi hauraga yumda sangduna test tauba hauragani. Loinana hospital singda COVID patient sing chenanaba yumgi miyoi sing amata thamba yararoi. Masigi mathakta numidangi matamda night curfew su thamlakpa yana leiri haina Manipur gi Chief Minister N Biren na haikre. Wafam asi ngasi khwairaman kaithelda pangthokhiba mass COVID-19 vaccination gi thoram amada haikibani. Howzik fawbada COVID-19 gi vaccine watpagi wafam leite. Hida kapthoknaba tholokpagi sang yamna wangli. Hangang esida howzik fawbada sada humpugi sangda vaccination tawkhre. Numin nini humni asida punna cover tawragani haina Chief Minister N Biren na phongdokre. Wafam asi ngasi ACSC gi manung chanba kontha khabamda pangthokpa COVID vaccine kapthokpagi thoram ama yengsinbaga mari leinana paumi singa unaba amada phongdokhibani. World Vision Indiana RIMS ta oxygen concentrator taraga loinana nomompak amasung monjauba hospital gi disposal famung tara amagasu tembang oina ngasi pikre. Kolam sing adu hospital asigi director Professor A Santana, medical superintendent Professor I Priyosaki, deputy medical superintendent Professor N Sanjeev Kaloinana RIMS ki mahut sinduna lauki. Thauram aduga mari leinana World Vision India gi Dr. Lolina Hai asigumba polam sing asi atai hospital da supi na thaurang leiri. Ngasi Selin Digital amadi NR Media na sinduna COVID-19 awareness poster campaign ama sahibung belesta pangthokre. Thauram adu mafam aduda Indian Railways ki channel huliba sinmi asing amadi Indian Railways ki staff singda awareness pibagi pandamda akhanna pangthokpani hairi. Laisad asi lanthengnanaba honabada wakal taminaduna SOP ngakna amadi vaccine kapthokpa haiba hiram asina awareness campaign adugi maru oiba hiram sing oiki. COVID-19 की वैक्सीन कानबो होनबदा मथौ ताबा खुदिमक फंगनबिबगिदमक साइबों खुदेंथाबी विलेज अथॉरिटी साइबों खुदेंथाबी यूथ क्लब अमदी साइबों खुदेंथाबी वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना टेक्नोपल की डीसी नाउरेन प्रवीण अमदी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बु थागत फोंदोरगली अमरोमदा पाक्तंगना वैक्सीन कापदा नतना वैक्सीन कापगी कानबा यावना COVID-19 की मरमदा हकथेंगना अवेयरनेस कया कुंजा सिंगदा पीबदा असौबा थौदांग लौखिबी डॉक्टर स्वीटी थांगियोबु थागत फोंदोरगली. उत्तर प्रदेश की लखनऊ दा कोरोना वायरस की यामना थुना संदोकनबा काफा वेरिएंट पॉजिटिव ओइबा थेंगरे वाफम असी ngasi लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ना थादोरकपा सैरोल अमना हाइखिबनी जीनोम सीक्वेंसिंग सैंपल टेस्ट तौबदा वेरिएंट असी थेंगरखिबनी हाइरी पनबा याय वायरस असी डेल्टा वेरिएंट सु सैंपल सामगा सुमना तेरेता पॉजिटिव ओइरंबा थेंगरखिबनी. मथोल तरुक वांगबा हई मही की फैक्ट्री अमा मई साकपगी थौदोकता यामद्रबदा मियो यांखैगा निथोय लेखिद्रे यांखै रोमना असोक अपन नंख्रै. थौदोक असी ngarang numidang wairam pung 5 rom tabada Bangladesh ki Nariaganj ki manungsanna Rupganj ta leiba Sejan hai mahi sungfam factory amada thokibani haina official singna hairi. Chemicals amadi plastic na sabo bottle kya thamba building adugi ground floor dagi mai adu horoklaga tungda sandorokpo oiramgani haina thajanari. India की ओइना स्पोर्ट्स की पावर हाउस नि हाइनरिबा मणिपुर की सानारोइ सिंगना मालेंगी फंपाक तकता साना खोनबगी लमदा अचौबा फिदा कया लेप्तना कंदुना लागली. यारिपो ngaरियानदगी एमडी राजू स्पेन की प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब एथलेटिको मैड्रिड सही 13 मखागी टीमदा सानानबा खलकले. निंगसिंगबा याय महाग इन सोक लिसिंग अनिगा 18 दसु क्लब असिमक्तदा खनखिबा लैख्रबनी.